Pui zinra pepgen sangmala dastile shu. Ta tiri ya jushi kari insa na mingshi okla shabju che. Ani chenjuk lai na, che la la yungu yu na, dila tatang kantes tungu yu me. Labia yin. So today we are going to learn if vowel shabju is added to a consonant or a root letter followed by suffix la, how should we pronounce it? That is what we are going to learn today. So, ka, shabju, ku, la, kul, kul. Ka, shabju, ku, la, kul. English-speaking students and Nepali-speaking students might find it a bit difficult to pronounce it, but with practice, you can perfect it. You have to listen to it several times. You have to try to say it several times. Sa, kata, ka, shabju, ku, la, kul. Ka, shabju, ku, la, kul. Ka, shabju, ku, la, kul. Sa, gatak, ga, shabju, gu, la, gul. Gul, kul, gul. Cha, shabju, chu, la, chul. Ja, shabju, ju, la, jul. So all I have written on this square doesn't necessarily mean that it is a word or a part of word. I'm trying to teach you how to pronounce them. Ja, shabju, ju, la, jul. Sa, nyatak, nya, shabju, nyu, la, nyul. Sa, tatak, ta, shabju, tu, la, tul. Sa, tatak, ta, shabju, tu, la, tul. Tha, shabju, tu, la, tul. Tha, shabju, tu, la, tul. Ra, datak, da, shabju, du, la, dul. Dul, tul, dul. Gul, kul, gul. Sa, patak, pa, ratak, ta, shabju, tu, la, tul. Sa, patak, pa, ratak, ta, shabju, tu, la, tul. Pa, ratak, ta, shabju, tu, la, tul. Pa, ratak, ta, shabju, tu, la, tul. Sa, bata, ba, ratak, da, shabju, du, la, dul. Tsa, shabju, zu, la, zul. Tsa, shabju, zu, la, zul. Tsa, shabju, zu, la, zul. Za, shabju, zu, la, zul. Za, shabju, zu, la, zul. Zul, chul, zul. Ya, shabju, yu, la, yul.
Ya shabju yu la yul. Ra shabju ru la rul. Ra shabju ru la rul. Sha shabju shu la shul. Sha shabju shu la shul. Sa shabju su la sul. Ra shabju ru la rul. If you are learning Tibetan language, rule is to rot, fruits to rot. Ya shabju yu la yul is land, like England, Netherlands, land, yul. Ka ratak ta, ta shabju tu la tul. Sa kata ka shabju ku la kul. Sa pata pa ratak ta shabju tu la tul. Sa batak ba ratak da shabju du la dul. Ca shabju cu la cul. Ca shabju cu la cul. Ya shabju yu la yul. And if you are studying classical Tibetan, if you are studying literary Tibetan, ca shabju cu la cul is the way, the manner, the way, the method, cul. Ya shabju yu la yul. Sa bata ba barata da shabju du la dul is snack. S-N-A-K-E, snack. Ra shabju ru la rul. Ga ratak da shabju du la dul. Ca shabju cu la cul. Sha shabju shu la shul. And these two lines are review of what we did yesterday and the day before. Okay, short review. Ka shabju ku la kul. Sa kata ka shabju ku la kul. Ka shabju ku la kul. Sa gata ga shabju gu la kul. Cha shabju chu la chul. Ja shabju ju la jul. Sa nyata nya shabju nyu la nyul. Sa ta shabju tu la tul. Tha shabju tu la tul. Ra da shabju du la dul. Tul dul. Sa pata pa rata ta shabju tu la tul. Pa rata ta shabju tu la tul. Sa bata ba rata da shabju du la dul. Sap तरीका, बोलने तरीका. Ca shabju cu la cul. Ca shabju cu la cul. Ja shabju zu la jul. Ya shabju yu la yul. Ra shabju ru la rul. Sha shabju shu la shul. Sa shabju su la sul. Ka rata ta shabju tu la tul. Sa kata ka shabju ku la kul. Sa pata pa rata ta shabju tu la tul. Sa bata ba rata da shabju tu la tul. Ca shabju cu la cul.
या shabju yu la yul, ra shabju ru la rul, ga rata da da shabju du la dul, cha shabju chu la chul, sha shabju shu la shul. And this is review from yesterday. Ka shabju ku na kun un, ka shabju ku na kun, ga shabju gu na gun, sa ta 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 shabju tu na tun tun, ta shabju tu na tun, da shabju du na dun, sa pa ta pa shabju pu na pun, pa shabju pu na pun, ba shabju bu na bun, za shabju zu na chun. All this should have un sound, umlaut, un. Za shabju zu na chun, cha shabju zu na chun. And these are reviewed from the day before yesterday. Na sa ne, la sa le. Suffix sa adds a sound to the consonant. Na sa ne, la sa le, nga sa nge, ba yata ja sa je. Verb to do, past tense, did. I did it, he did it. Je, to do. Did, past tense. Ra sa re, cotton cloth. Ra sa re, mila repa, re. Ra sa re, sa kata ka sa ke. Kha yata kya da ke. यदि पछाडि दा छ भने चाहिँ यहाँ एकर जोड्नु, यदि पछाडि सा छ भने एकर जोड्नु भनेर पहिले सिकिसक्नु भएको हो. दा दा दे, पछाडि सा छ, पछाडि दा छ, ना दा ने पा नेपा. A sick person, patient. Pa da pe ma pema. Kamal, Padma, Kamal ko phul, lotus flower, pema. So, to be able to pronounce them correctly, you should listen to it several times first and then try to say it correctly. So, यसरी हाम्रो यो क्लास समाप्त गर्दैछु. See you later. Thank you for coming to the class. Have a good day.